Nibyo ndabasuje mbifurije kugubwa neza mbahaye ikaze uyu munsi wa none muri amasaha nimugoroba tariki 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 twongeye kwinjira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho imirwano idasanzwe yongeye gukomeza hagati y'amatsinda ya Wazalendo ndetse afatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ku bufatanye kandi ni ingabo z'u Burundi FDNB aho iki gisirikare gikomeje kwegukana intsinzi mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu amakuru atugeraho aravuga yuko ibitero bikomeye byatangiye kumvikana ku mujyi wa Bukavu. Ibitero shuma biri gutegurwa na Wazalendo bikomeje kugenda byinjira mu myanya igiye itandukanye yinjira muri uyu mujyi wa Bukavu, ndetse amakuru y'ingenzi yamaze kuba yamenyekana kuri ngubu nuko kandi nanone igisirikare cya leta Kongo FARDC cyakomeje kurasa ku buryo bukomeye cyane mu myanya igiye itandukanye ibarizwamo umutwe wa 23 hifashishijwe indege za drone ndetse na Sukhoi 25. By'umwihariko kandi ibi bikaba byagaragaye cyane aho bita muri Mwenga. Ahangaha hari icyo twakwita nk'uruganda rutunganyirizwamo amabuye y'agaciro ndetse hakorerwa n'ibikorwa bindi bigiye bitandukanye by'amabuye y'agaciro. Aha by'umwihariko muri utu duce haje kugaragara ibitero bikomeye cyane ndetse binakomeje bitaza guhagarara nk'uko igisirikare cya leta Kongo biri kugaragara cyabyemeje. By'umwihariko umujyi wa Bukavu, amakuru aravuga ko bamwe mu bagize cyangwa se bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bari bakomeje kugenda bahagaba ibitero nuvuga Wazalendo, ndetse ibi byaje kuza bikurikira abarwanyi 23 batsinzwe muri teritwari ya Kabare ndetse no mu bice bya Nyangezi. Abagize iri tsinda rya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC nibwo rero baje gukomeza kugenda bakurikirana abagize uyu mutwe 23 bagendaga bahunga, yaba abahungaga n'amaguru ndetse n'abagiye bahunga bifashishije amamodoka agiye atandukanye n'ubundi basanzwe bakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuri ubu mu biri kuguma bigaragara cyangwa se mu bikomeje kugenda byerekanwa, intsinzi idashidikanywaho ya Wazalendo yitezwe mu kwigarura umujyi wa Bukavu, umujyi usanzwe umaze igihe kigera hafi mu mezi agera mu 8 uri mu minwa y'amaboko ya 23 ndetse n'aboko ya 23. Amakuru aturuka mu bice bigiye bitandukanye aravuga ko abaturage bakomeje kugenda bahunga mu bice byakomeje kugenda beramo imirwano, ariko kuri ubu mu bice bya Nyangezi imidugudu imwe n'imwe yarakomeje kugenda yumvikanamo imirwano. Amakuru atugeraho aravuga yuko cyangwa se arimo aremeza yuko abaturage bakomeje kugenda bagaruka mu ngo zabo nyuma yuko ibi bice byigaruwe na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC nyuma yo kwirukanamo abagize itsinda ry'umutwe wa 23. Ubu ibice byakomeje kugenda bibohorwa byaje kugaruka mu maboko byaje kugarukamo abaturage bice mu maboko ya Wazalendo. Imidugudu irimo Mushenyi, Bwenda, Murende, Bangwe ndetse n'uduce tugiye dutandukanye twose tukaba kuri ubu twongeye kugarukamo imibare myinshi cyane y'abaturage bagaruka mu ngo zabo ndetse barimo bitegura gukomeza cyangwa se gusubukura ibikorwa by'imirimo yabo umunsi ku wundi. Gusa nubwo wumva bimeze gutyo muri Nyangezi, igice cyegereye cyane umujyi wa Bukavu, ahandi mu bindi bice umuriro wakomeje ndetse amakuru akaba atugaragariza yuko abagize umutwe wa 23 bakomeje kuzamurwa cyangwa se gusunikwa kugera hafi mu bice bigiye bitandukanye bisatira cyangwa se byegereye uyu mujyi wa Bukavu, ahanga kuri Route Nationale 5 amaze iminsi habera imirwano. Udusantere tumwe na tumwe tutari dukeya twakomeje kugenda dufatwa ndetse umujyi wa Bukavu ukaba waherewe impande zose. Kuri gice cya Kabare uyu mujyi wa 23 wakomeje kugenda watakwa cyangwa se ugabwaho ibitero mu bigaragara. Si ibyo gusa byonyine ahubwo kandi nanone ikindi cyaje kugenda kirushaho kugaragara nuko nanone hari mu bice byo muri Nyangezi naho uyu mujyi wakomeje kugenda wataka. Abarwanyi 23 bakomeje gupfira ku rugamba
bavuga ko imibare yabo irimo irarushaho kugenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye, ndetse kandi ikigeretseho byakomeje kugenda bigaragara nuko uyu mujyi wa Bukavu nihatabaho indi mpamvu cyangwa se nihatabaho ikindi kibazo, uyu mujyi mu masaha makeya cyangwa se mu gihe gitoya gishoboka, abagize itsinda cyangwa se coalition y'igisirikare cya leta ya Kongo bashobora kuba bamaze kwigarurira ibice byinshi cyane cyangwa se ibice bimwe na bimwe byo muri uyu mujyi wa Bukavu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu, amakuru avuga ko Wazalendo bamaze kukizenguruka nk'uko uyu mujyi nawo wa Bukavu meze, ndetse ikibuga cy'indege cya Kavumu kikaba nanone ari kimwe mu bice by'izingiro ndetse no gufungura urugamba cyangwa se ku izingiro ry'ibice bimwe na bimwe ahangaha muri ibi bice bya Bukavu. Amakuru andi amaze kuba yamenyekana atugeraho nk'uko tubikesha bino n'amakuru Radio Okapi, amakuru aravuga ko ingabo cyangwa se abarwanyi b'umutwe wa 23 bashinjwa ibikorwa by'ubutasi bakomeje kugenda bafatwa nyuma y'uko bari baragiye boherezwa mu myanya igiye itandukanye nk'uko turimo turagenda tubibona. Amakuru aravuga ko kuva kwa gatatu tariki 15 ku munsi w'ejo z'ukwezi kwa 10 cyangwa ukwezi k'Ukwakira, ingabo z'igihugu cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zaje kugaragaza mu by'ukuri abantu 43 bakekwaho ko barahoze mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 abo bafatiwe muri Kisangani ndetse mu gace ka Chopo. Amakuru aturuka mu nzego z'igisirikare avuga ko abo bantu 32 bakurikiranwe ibikorwa byo kwitwaza byo kugaragara mu mutwe twaje intwaro 23 ndetse bakaba bafatanwe imbunda zirimo AK47 muri Kisangani, ndetse abangaba bikaba bivuga ko hari n'abandi 9 bafashwe mbere hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abangaba rero ngo bakaba barimo abari basanzwe bakora ibikorwa by'itangazamakuru cyangwa se byo kumenyesha amakuru, aba ngo bikaba bivuga ko baje nyine biyise abanyamakuru kandi basanzwe ari abarwanyi mu 23 bakaba bafatiwe Kisangani mu cyumweru gishize nk'uko ubuyobozi bw'igisirikare bubitangaza, ndetse ngo hakaba hari gukorwa iperereza kugira ngo amenyekane niba nta bandi baba bari kumwe nabo. Bamwe mu batanze ubuhamya n'ubwo ngo byari bigoye cyane bavuga ko mu by'ukuri ngo bahawe amahugurwa atandukanye n'umutwe wa 23 ndetse bahabwa misiyo yo kwinjira hano muri bice nk'abanyamakuru. Bavuze mu by'ukuri ngo amakuru agiye atandukanye, ndetse mu by'ukuri ngo hakaba hari n'abandi bakiri batoya b'abana rwose ngo barimo barashyirwa muri ibi bikorwa. Ni mu gihe umutwe wa 23 uvugwaho byinshi. Major Nestro Mavudisa, umuvugizi w'akarere ka gatatu k'ingabo, yasabye imitwe yitwaje intwaro kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu harimo n'amasezerano y'uburenganzira bw'umwana abuza kwinjiza abana mu ntambara nk'izi ngizi z'imitwe yitwaje intwaro. Avuga ko rero mu byo bahawemo ubuhamya ni Major Mavudisa ko umutwe wa 23 urimo urinjiza abana mu bikorwa bya gisirikare kandi bari mu bateganyijwe mu bagomba koherezwa hano muri Kisangani nk'uko uyu abitangaza. Ngo mu by'ukuri ibi bikaba biri mu bigomba gukorwa vuba bidatinze, aho umutwe wa 23 urimo uragerageza gushaka kwigarura ibi bice birimo na Kisangani. Mu yandi makuru biravugwa yuko nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, umutwe wa 23 ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa muri rusange bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana amahoro cyangwa se imirwano burasirazuba bwa Kongo mu kuyihagarika, intambwe iganisha ku guhagarika imirwano y'ibiro mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko amakuru aturuka ku mpande zombi abitangaza. Ndetse ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bikaba bivuga ko byabonye kopi
ituruka ku mpande zombi yemeza iri sinwa ry'amasezerano bikaba byarakorewe i Doha muri Qatar tariki 14 ukwakira, no kuvuga mu minsi ibiri ishize, ni kwa kabiri. Aya masezerano ngo akaba ari ikimenyetso cy'iterambere mu biganiro byahujwe bigizwemo uruhare na Qatar nyuma y'uko impande zombi zari arihaye igihe ntarengwa cyo ku itariki 18 Kanama kugira ngo amasezerano y'amahoro arangire. Qatar yakiriye ibiganiro byinshi bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ariko kugeza ubu bikaba bigaragaza ko intambwe yatewe itanga icyizere mu gukemura ibibazo, nubwo kuri ubu ariko hatewe iyi ntambwe yo gusinya amasezerano, ntabwo byabujije ko nyuma yaho imitsi yose ishize imirwano yakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko amasezerano yo gukurikirana imirwano ari imwe mu ntambwe ebyiri z'ingenzi zarangiye mbere y'uko ibiganiro bigamije amasezerano y'amahoro yuzuye bitangira. Ya kabiri yari amasezerano yerekeranye no guhana imfungwa n'intambara yashyizweho umukono muri Nzeri cyangwa se mu kwezi kwa 9, nubwo mu by'ukuri ibi kugira ngo bikorwe nabyo bikiri ihurizo. M23 ntabwo yahise isubiza icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro kwa kabiri. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Moya yemeje ko aya masezerano yashyizweho umukono nk'uko biteganijwe muri aya masezerano, ngo hazashyirwaho urwego rushinzwe kugenzura imirwano irimo abahagarariye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 23 n'inama mpuzamahanga y'ibihugu 12 ku biyaga bigari ICGR ya 12 nk'uko kopi yabonwe n'amaso y'abakorera ibiro ntaramakuru Reuters ibitangaza. Urwego ruzahabwa inshingano zo gukora iperereza kuri raporo z'ihohoterwa ry'imirwano, kandi biteganijwe ko rizaterana bitarenze iminsi 7 nyuma yo gusinywa. Bivuze ko kuva ku itariki 14 iminsi 7 inama igomba guterana. Umuyobozi wa 23 Bertrand Bisimwa yatangaje ibiro ntaramakuru by'Abongereza ya Reuters mu ntangiriro z'ukwezi ko ngo yamaganye uruhare rwo rwose rufite ndetse MONUSCO ngo yabigira mu gukurikirana ibijyanye n'imirwano. Avuga ko mu by'ukuri ngo MONUSCO nayo igira uruhare mu gushyigikira ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo ntago mu by'ukuri M23 hakurikijwe ibyavuzwe na Bertrand Bisimwa ntabwo yigeze yishimira na busa cyangwa se na gato ko MONUSCO yagirwa umwe mu bagomba kurebera ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar. Uwo bita Joseph Kabila rero nawe akaba yaje gutungurana ashyiraho ihuriro rishya ngo rigiye gutangira igikorwa gikomeye cya diplomasi kuri leta ya Kinshasa. Abenshi bakaba bavuze bati se iri huriro ryo rije rite? Ni ihuriro rishya icyo bita Mouvement Suivre RDC ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ryavukiye Nairobi muri Kenya, baho batangaje ko bagiye gukora igikorwa gikomeye cya diplomasi muri Afurika ndetse no ku isi kugira ngo risobanure kandi rikemure ibibazo by'urusobe, aho rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo kandi kuri ubutegetsi bw'igihugu buriho, ubwo no kuvuga ubutegetsi buyobowe na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Ni iryo huriro ryavutse mu nama y'iminsi 2 yatumijwe na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo. Byabonetsemo abanyapolitike banenga ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi barimo nka Matata Ponyo Maponi wahoze ari minisitiri w'intebe waraburiwe irengero kuva yakatirwa n'inkiko. Habonetse kandi abandi nka Moise Nyarugabo, Frank Diengo, Seti Kikuni wamaze igihe afunze umwaka ushize, Raymond Chibanda cyangwa na Madamu Chipasa Filia Palia umukuru w'ishyaka Kofedesi n'abandi. Julien Paluku, minisitiri w'ubucuruzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje televiziyo y'igihugu RTNC ko inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi i Nairobi yari igamije kurangaza rubanda ngo ntibite ku nama y'ingenzi cyane irimo kubera muri Amerika ku ishoramari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Asaba abanyekongo kudaha agaciro ibyatangajwe n'abanyapolitike bakuruwe na Kabila. Mu itangazo rishinga iri huriro ryasomwe na Madamu Chipasa Palia yavuze ko iri huriro rigamije kuvana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga k'igitugu cy'ubutegetsi buriho. Niryo tangazo nyine ryasomwe ubwo iri huriro ryari ririmo rishingwa. Ni huriro rya Kabila rero. Kabila mu by'ukuri akaba akurikiranwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yarakatiwe n'ibihano birimo igihano cy'urupfu
bitewe n'ibyaha akurikiranyweho nyuma yo kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yose irenga.